Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 5, versikulo 3 kan 4. Mabalin ang nasamit akas diro ti bibig ti asawa ti sabali a lalaki. Ken nalamuyot akas lana ti olibo dagiti agagna. Ngem inton malpasan ti amin, awan ti ibati na ken ka, no di pait ken saan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, Kendia. Naisagana kung dagiti imutam iti ipapan mo iti seminar, Gilbert. Agyaman akan kami da. Awan anyaman na lakay. Rumbang lang asikaswan ka. Nang runa kat supervisor ka iti pagpapaayam. Jakmat kayat nga ibagada asaan na ka nga asikaswan ti asawam. Daitaman ti kayat ko kan ka kahit umay ka man kindi. Ay! Sika talaga. Ay, ayatan ka unay. Jack mo na niya teramidak. No sana sikati nasawak. Pasablugan nakmanan. Ay na maturog takit din, tani rabiin. O sige, maturog tangaraw din minda. Kayat ko day tasing-asing mo. Pilyo. Masurunak kin ni Vicky. Imbagak lang araw din kan kuha na mag-seminara. Ngam damagan na pa'y laing may noon niya kano ti makagapo. Anya kalakit din ayalayo. Awan lati di mo pa kasurunan. Normal lang iti asawa ti agdamag no sa dino ti papanan tayo. Keno niya ti makagapo. Ay na, Gilbert. Talaga kiti ang low IQ jay asawak. Awan serbi ti utik na, tadi na mo't abmo nga ramatan. Nalabas kamot nga agsaw pare. Ay, agpaiso ti bagbagagkan ka pare. Naawisak lang amin idi iti kinapintas na ket. Jak laim pagarup aneng mat gayam. Di ka agsaw iti kasta layo. Laglagi pa. Asawam di pagsasawam iti kasta. Ay na, talaga akasuron ko ti kinabubub ni Vicky. Mabwisita ka talaga. Kung naklakit din no agbayag iti seminar di manugang ka, magmalumat lagayam. Wan tatang, agawid damat laang kalpasan ti seminar. Kasta ya. Wan tatang, iso anas ken nga agawid akmat laang kalpasan ti pangal daw. Ta mga nukala at asumangpet ni Gilbert. Jak kayat nga awan ti masangpetan na analuto iti balay. Ay katuan anak ko. Saan arumbang abaybay am di asawam. Ang runa kat sigurado ang nabannog day di anak seminar. Wan nga rod tatang. Ay wan. Apay, awan pa'y ayati nabukal yan. Awan pa'y tatang. Sa bagay, nabit pa'y madla ti talo at awan na panagdanayaw. Ang kasla masikuranak matan tatang. May mayat kumano at damatan anak mi. Tapno mako na akumpleton ti pamilya mi. Oh, pare, di kag babain di ti balay ha. Agrelax taman, ta makabannog tinagmala seminar a dinarayan ta. Wan layo. Vicky, darasimmet angay dasar timpaluto kapulutan mi kin ni Gilbert. Nagginad ka agtigtig na eh. Uwan, Leo. Umayan. Darasem! Pare, pasensya ka na. Kung nagtumat niya minkin ka, aneng nang ti asawak. Sikakit dimat. Awan na nyaman na kanya. Mabit lang pare ah. Inaklag-pulis bet. Sige lang pare. Awan na nyaman na. Ay, sabali talaga ti trato ni Leo iti asawa na. Manipod simangpet kami dito ibalay da. Bugbugtakan nan. Madlaw ang matartarantan ti asawa na. Ano yung tipulutan niya? Sige. Iti sumlatan. Pasensya ka lakuman, ha? Awan na nyaman na. Sakit di tarumbang agkid daw iti pasensya. Tani, makataktakak pa yun. Diyak lang amin napagkadkadan ti awis ni pare Leo. Nay, ano da ito'y anak ka? Para kada kayo tatang. Pangramanan nyo mat iti ginatang ni Gilbert idinapan na ki seminar. Naimas da ito a klase ti daing
Wan, tatang. Amok apagaayat yu ti daing. Iso nga ikan kayo mat, Ang mga naagungot di asawam, Ala ni tatang. Saan naimot ni Gilbert? Amuyo day ta. Sa bagay. Ahon gayam tatang. Mapanak ije palingke. Ang mga noad da pagatang yo. Ibagayon tapno saan kayo ang mabanog ang mapanpay lamakitsenda. Ay, mabiit lang ang anak ko, Takitag no anya ti awanan nakasapulan dito'y balay. Ay, mabiit lang. Anya di ko na? Talaga masyuto ta kita sawak. Iso pinaraman na ako na. Anya? Kinabil mo ni Vicky? Wala. Mabwisitak namin. Nagsimple lang ti pang ibabaw nagkankwana. Ngam di na pa'y maaramit iti husto. Ora sino, mabwisit iti kasta. Kagurak ti tao asa na makaawat. Iso dayay, tinasok ajay nang asawak. Nabayag adi kay nagpasyar ijay lugar mi, balasang ko. Iso asya kun ati umay umiliw kada kayo. Pasensya kayo, nanang. Kanayon ngamin ama kumikom ni Gilbert iti trabaho na. Kasta amati ko na, kiso asya kun ati nagluwas. Ay na, pasensya am dagiti imot ko, minda. Nagadungarod, nanang. Unay katirigat yun anang imat kadagitangay. Ay na, basit pa'y nga ron dagita. Agyamanak, nanang, Awan anyaman na. Anya nga oras asumangpot ni Gilbert ngay. Imawag itay, nanang. Ang mga numarabyan, taadda ka nung amin nasken ay overtime da. Kasta aya. O, nanang, gamdi kay agdanag. Taadda akmat ang mga sikaso kada kayo. Anya ter aramidam dito'y sango ti opisina mi, Vicky. Kuna ni Leo itay bigat. Asaan ka nung agawid? Tadanas kan nga iring pasyo. Katnoy tayo pa nagawid. Saan mo ta naki-overtime? Ha? Ay, kasanungatan. Sapay naputdan kami iti kuryente iti balay. Iso ajak maawagan ni Leo. Talobat ti cellphone ko. Anya? Sa dinon nga iti pangsapulak kan kuana. No kayat mo? Awagak langan. Saan? Pangasim. Kaungat naklakit di. Kat ang mga kabilan nakmanan. Di mo ibagbagakan kuana ang nagsarita ta. Pangaasim. Anya ti ko naminda. Marik nakalimami isan kanyak ni Gilbert. Tatang, Anya. Ne, abay nga'y anak ka. jakmat amo, tatang. Kinasarita ko, taam kag nga amangan no adda parikot na. Ngam ko na namat nga awan. Amangan mo't no mabambanog iti trabaho na. Kasta ti kanayon nga ibagana, tatang. Ay, aw-awatem adya asawam. Amumot asaan basta-basta ti trabaho na. Tatang, Iparik namlatakan ko na a responsable kang asawa. Di mo pakitaan iti maday. kasta ter aramidak, tatang. Nasaya at anak ko. Kas iti nakunakon. Aw-awatem di asawam. Takasta ti nasaya at nga agasawa. Agbinulig da iti rigat kan ginawa. Masansan mo ang marabyan ka nga gawid na rumwar ka, Vicky. Leo. Sa dino launay ay ati papapanam. Agsapsapulak namin iti trabaho. Anya? Diyak namin kaya maulit tinapasamak idi. Anapot danta iti kuryente. Ngam awan man laapulos tinaramidak. Tawan mo tibukod ko akwarta. Siguradum lang iti ka nito ang maduktalak ka sa balintar aramidam. Agalwad ka kanyak. Ha? Iso adi ka lang nag-aramid sika, Vicky. Amom asabali ak no siyak ti makawag. Naisagana kong tibalon mo, Gilbert. Agyaman na. Gilbert, nabayagan day din na udi apa nagkuyog ta anak imis, ha? Kanayon mat ngaminan nga adda pa panam tunggal aldaw ti Domingo. Kas idi na pan a Domingo. Kunam nga Anya adda ka kadiyaya. Adala importante nga raramidak. Iso adi ta makapagkuy-kuyog. Gilbert, Ala, mapana kong agtrabaho. Wan gayan. Ang mga numaladawak nga gawid inton rabi. ha? Papanam ngamin. Anda si kaswat. Iso adi nak urayan.
Tapno saan ka mapuyatan? Awan mo't serak inton bigat, Gilbert. Agjaming taman na balay. Ay katwan na. Day talaga yan. Binilin ko itayin ni Vicky, ang magkitsinda. Tayong bagak nga awisan ka balay. Kastaya. Wen, Gilbert. So ano awan ti papanam? Kalpasan ti trabaho ta, ay katagdiretsuta ni balay. Vicky, Gilbert, ape asimrak ka dito si Ledmi. kailawan. Sika ka na yung tilinaon ti panunot ko. Amang makadlaw ni Leo. Di kang danag. Nabarta ka ni Leo. Inilad na niti sa padita sa alas yun. Vicky, makapamauyong ti kinapintas mo. Gilbert. Ayok kayo! Traitor! Leo! Gusto kayang tiatang ko, ayok ka! Husto! Di mo kabilang ni Gilbert! Pangasim, Minda. Tulungan na ka makarwar diti pagbaludan. Kasyan na ko, ma. Ladinitak, Gilbert. Ngam nadagsan ti ebidensyada kontra kan ka. Kada kayo iti babaim. Minda. Isumat lagayam anagpayo ka. Gayam. Addan babaim. Kat asawa pa iti mismo aka opisinahan. Agbababawiak, Minda. Pakawanan na ko, ma. Ladinitak. Nasakitan iti husto iti naramid mo. Iso aday tuyen ti maudi adaras ama kitanak. Umadayo akon, Gilbert. Ano san ako manana? Anyan, anak ko. Una yun ti inaramid mo. Gapula ang iti apag kanito aragsak. Nadadaalan anamim pinsan ti biyag mo. Nanang? Pudno anakarwar ka iti pagbaludan gaputa nagpiansa ka. Ngam adalata ka so anas ka nasangwam. Kati kasakitan na. Nadadaalan ti pamilyam. Taimadayon ni Minda. Saan la ati pamilyam ti nadadaal? Ultimo ti pamilya ti karelasyon mo. Narakrakan ga pulaang iti maiparit a relasyon asinarot mo. Agbababawi ak nanang. Nudyak ko man nagpasulisog. Saan ko mangay madayo ni Minda? Di na ko mapinanawan ti asawa. Gilbert. Ultimo ti ama ni Minda. Di nakpayan kayat akasarita. Anyan ti kastoy ngay naramid ko nanang. Anyan. Anak ko. Ti maiparit a relasyon. Pakaigapuan titong palbiag a panagsagaba kan pan nakapasakit dagiti masaknan. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo